Cistična fibroza pluća je bolest koja ima rok trajanja. Vidi, nije to samo pluća, to je oboljenje svih unutrašnjih organa. I u tom nekom momentu, otprilike, to se kretalo između nekih 5 do 10.000 maraka mjesečne terapije. I to je 12 meseci u godini da uživamo. I tajmo reći da je to... Koji procenat ljudi ovde sebi to može da priušti? Postavljaš pitanja koji sama znaš odgovor. Ko može priuštiti? U januaru 2023. on je došao na kliniku sa 30 kg. U novembru 2023. kad je došao opet na pretrage i na liječenje, imao je opet 30 kg. Znači, dijete u razvoju kroz godinu dana ne dobije ni 1 kg. On stavi sat na ruku, digne ruku i njemu se sat spusti do ovdje. Toliko je bio mršav. Pa vidi, ovo je revolucionarno za ove oboljele. Znači, ko što je nekad prije 100 godina inzulin bio revolucionaran za dijabetičare, tako isto za ovu djecu ovo revolucionarno. Ako sam te dobro razumela, a svedok sam, nažalost, toga, znači imamo situaciju gde je lični ego važniji čak i od dečijeg života. Tako su, to su meni nepojmljive sujete. Nepojmljive sujete. Ja sam se susretao s dosta tih ljudi, tog generacija 50. Pa im objašnjavaš, pa im crtaš. Ne znam, tvrdokošci, strahoviti tvrdokošci. Oni su krivi za uništenje ovog sistema. Što je ovo stanje ovako. Hvala Bogu, idite. I ove generacije mlađih doktora, ja tu vidim napredak, vidim ljude koji razumiju, koji hoće, koji imaju empatiju. Znaš, neko kaže, kad ja sam možda napravio tu i tu kuću, napravio tu i tu česmu, neko je tu i tu knjigu, nekakav red, ja sam s nekim ljudima izgurao taj lik. Pa valjda će negdje biti napisano. Nikad ne može odustati, uvijek se bori i nastavi dok ne uspiješ. To je to. Dobroveče, dragi gledalci podcasta Balkan Rules. Neki su nam pisali da smo napravili malo veću pauzu, ali navikli smo vas da nekada vam puštamo po 2-3 epizode u toku nedelje, a onda napravimo malu pauzu, ali to je samo zato što su naši gosti sjajni gosti. A večeras bih voljela onako da ustanem i da najavim mog divnog, voljenog, a i vi ćete ga svi upoznati, gospodina Bakira Resića. Tu je i njegov tata Ismar Resić, verovatno ga većina od naših gledalaca zna kao najzgodnijeg i najlepšeg stomatologa među rajom. I najjačijeg. Pa ipak, najjačim ljudima u gradu razvalio usta. I hoda preglednijom da okreće se za sebe. Imamo mi tu i starijeg brata Harisa i mamu Belmu, ali oni večeras nisu sa nama, a večerašnje ovaj podcast Balkan Rulesa je posvećen jednoj borbi i jednom neverovatnom uspehu i jednom biću kome se ja divim, jer od 24.8. do 2011. pa do danas to je toliko malo. A ti si tako veliki i hrabar i snažan i ja bih volila da ti večeras ispričaš svima koji će ovo slušati kako izgleda kad tako jedno malo biće uspe da pobedi sve što mu život donese. A sad ćemo pričati šta je to što se sve dogodilo u tvom malom, ali velikom životu. Dobroveče, dragi moji Resići. Zdravo, Tanja, kako si? Dobar dan. Ja sam sjajno i mi se privatno volimo, ali upravo je to i razlog zašto ste večeras ovde. Trebalo mi je vremena da vas na to ubedim, ali hvala vam za sve ono što ste uradili, prvenstveno za ovo divno biće ovde. Hvala vam za sve ono što ste uradili za svu decu koja imaju sličan manji ili veći problem od Bakira.
I hvala vam što ste dali nadu, jer kada imate bolest u kući i ako je ta bolest deteta, ja nažalost nemam tu sreću da budem roditelj, ali zahvaljujući vama koji jeste, mislim da ne postoji ništa teže. A ja mislim da ovde niko ne vidi pacijenta. Mi ovde vidimo jednog ozbiljnog mangupa, ali tako, Bakire? Da. To ćemo posle da pričamo. Ismere, možeš li mi samo ukratko, jer smo se dogovorili da ovo nijedne jedine sekunde ne treba da bude patetična emisija. Tako je. I ovde ne sedi niko kome je teško. I ovde ne sedi niko koji ne zna ni šta će ni kako će. Vi ste moji super heroji i koji su to vaše super moći? Naše super moći. Da se volimo. Da volimo ljude oko nas, svijet oko nas. A vidi, hvala ti prvo na pozivu. Izvini što si čekala ova 2-3 mjeseca. Ja bih tebe čekala čitav život. Ovo otišlo sad, otišlo. Sezoni su sve Ništa gotovo. A vidi, trebalo je nema vremena isto da se malo stabilizujemo, da dođemo sebi, da vidimo rezultate ove čitave priče. Bakir je tu s nama i definitivno tu je puno veći broj djece. U stvari, hvala Bogu, manji broj djece jer je oboljenje rijetko. I u federaciji ih ima oko 26 sada. Nadam se da ih neće biti više. Ali u čitavoj ovoj priči ono što je bitno, da kažemo sad, ova djeca imaju nekako otvoren prozor u svijet. Do sad je to uvijek bilo zatvoreno nekako. Znalo se da oboljenje ima, postojale su neke terapije simptomatske koje su to oboljenje držale. Drži vod dok majstori odu, znaš, nikad ne znaš iz dana u dan. Ali zadnjih 9 mjeseci, kako su djeca u federaciji dobila ovaj lijek, mi vidimo jedan ogroman napredak, ne samo mi, nego i drugi roditelji, u rastu naše djece. Ja moram samo da te prekinem. Mi smo sve do sada rekli. I gledaoci znaju i da si ti Ismer i da je ovde Bakir, tvoj sin, samo ne znaju o čemu mi pričamo. I ovo do sada otprilike zvučali smo kao izveštaj iz parlamenta. Svi pričaju i svi su sve rekli, niko ništa nije rekao. Pa to je politički. Znači, tema današnje naše emisije je sudbina i ono što je zadesilo Bakira pri rođenju, a to je bolest cistična fibroza pluća. Cistična fibroza pluća je jako retka bolest. Tako, vrlo, vrlo rijetka. U Bosni i Hercegovini ih ima 50-ak. Sve ukupno registrovanih, je li tako? Tako je. To je nekih 20, pola u Republici Srpskoj, pola u Federaciji. I ono što je najčešće kod tih rijetkih bolesti, što većinom i doktori ne znaju o čemu se radi. Cistična fibroza je genetsko oboljenje, znači Bakir se rodio sa tim. Mi to nismo znali. Zašto? A reci mi, molim te, Bakir se rodio 2011. 24.8. Da li je nešto sada drugačije u odnosu na taj period kada se Bakir rodio i mnogo dece iz tog perioda gore ili dole? Da li postoje neki testovi da mi već pri samom rođenju saznamo da li to dete ulazi u životnu borbu? Nažalost, još uvijek to nije kod nas doneseno zakonski, nije uvedeno u naše kliničke centre u porodilišta, da se rade ti testovi odmah po rođenju, znači na rijetke bolesti, rijetka oboljenja. Većinom doktori mogu odmah primijetiti kad je poremećaj gena koji dovodi do Downovog sindroma, što mi svi znamo, to se može primijetiti već po rođenju, dok ova druga oboljenja ipak moraju da se desi manifestni oblici oboljenja, različite su vrste, i onda od doktora opšte prakse i pedijatra to krenemo malo pomalo, pa vidi da nešto kroz drugi, treći, šesti mjesec. Znači, mi uopšte nemamo, nakon rođenja deteta, mi nemamo tu vrstu testova gde se odnosno utvrđuje da li postoji već ili imamo sklonost ka nasleđivanju ili... Nažalost, još uvijek nemamo, ali hajmo reći neke stvari su se malo pomalo počele mijenjati, pa dijagnostika je uznapredovala, genetski testovi su ipak došli. Bakir kad se rodio, mi nismo imali te genetske testove, nama je oko njegovog
9. 10. mjeseca njegovog života vidjeli smo da neke stvari ne funkcionišu. To sam htjela sada da te pribitam. Znači, rađa se Bakir, zdravo, pravo dete, Debeo, sve odlično, pun, rumen. Znači, vrhunski. Kada nastaje... Otprilike 5. i 6. mjesec kad on već počne da gubi antitijela, zaštitna antitijela. Kako ste to primetili? Pa nismo mi toliko primijetio pedijatar. Da postoji neki moment zaostatka u tom nekom normalnom razvoju gdje je dao neku preporuku. To je bila jedna divna doktorca iz Plejade sestara Mornjaković, jedna je bila profesorca na medicini, druga pedijatar u domu zdravlja, treća je bila radiolog koja je radila sa ultrazvukom, bila je preporuka kad otiše nek pogleda. I onda je na ultrazvuku doktorica Mornjaković to pogledala i rekla kao možda postoji mogućnost. A šta su bili simptomi? Ona je primijetila promjenu na jetri, ali su kod njega simptomi bili tada njemu je koža bila slana. Kad se poljubi, to je poljubac slanog djeteta. Gdje njemu jednostavno tijelo nije moglo... Ovakav slatkiš slan. Poljubiš ga, on je slan. Bakire, kakav si sad na poljubac? Vjerojatno... Meden. Sladak, reći. Dobro, probat ćemo to poslije. To je ko onaj vic, kaže punca zetu, kaže zete kako si dobio dijabetes, puno si mi slađi. Znaš šta, meni je mnogo drago da ja ne moram puno da objašnjavam, ali ja mislim da svi koji će nas gledati i slušati i kada čuju ovakav način razgovora o nečemu... Cistična fibroza pluća je bolest koja odnosi živote. Tako je. Znači, cistična fibroza pluća je bolest koja ima rok trajanja. Vidi, nije to samo pluća, to je oboljenje svih unutrašnjih organa. Pluća, jetra, pankreas, slezena, sve crijeva. Znači, nije samo da su pluća su prva na udaru, pa onda djeca ne mogu da dišu, iskašljavaju šlajm. Recimo, on je znao prije primjene ovog lijeka, iskašlje svaki dan čašu šlajma, ko da puši 4 kutije cigara. Zamisla svaki dan, izbacuješ konstantno šlajma. Onda unutrašnji organi, pankreas ne radi, ne luči enzime, ne mogu da ostanu vitamini, proteini, masti u toj djeci. Znači, onako, naoko izgledaju zdravi, ali su iznutra bolesni, obolio sistem. Jedna je tu šaka lijekova, znaš, ali eto, idemo dalje, znaš, sad je ova genska terapija došla, sad je van. Vi ste se u jednom trenutku obrali u Americi. Kako se to dešava? Pa, dešava situacija, znači kad je bila ta slutnja na cističnu fibrozu, pošto kod nas još nisu radili genetski testovi, nismo znali da je to i igrom slučaja moja svastika, njegova tetka radi u zdravstvu u jednoj američkoj bolnici. I onda je rekla, hajde da vidimo, tamo bi našla nekog doktora, profesora, koji je rekao, doktor Giusti, Italijan, američki Italijan, iz male Italije. I ovo kaže, hajde, kaže, nek dođu ljudi, da vidimo. Bakir tada ima? 11 mjeseci. I to je bilo navrat na nos, znaš, ljeto, kupuješ karte, po najskupljoj cijeli, ideš u Ameriku. I on je tad pregledao Bakira i uradio genetski test i dao potvrdu. Našnu muhru. Kaže, to je to. Šta ćemo sad? Kaže, nek počne s ovom terapijom. Ima ta neka terapija, simptomatska za inhalaciju, ali se kod nas, tako 4. godine, profesor, ne, kaže, odmah. I mi dolazimo na klinički centar, donosimo taj papir, kaže, doktorice, super, kaže, ovo nam je poticaj vjetar u leđa. Da odmah i drugoj djeci tako dadnu. Jer neko iz Amerike dao papir, kao neko odmah krenu. Tako da je to, znaš, posadiš neko zrno, iz tog zrna izađe jedno divno drvo. I tako bilo je ta borba neka koja trajala. Išlo, do jednog momenta. Kakvi su vam bili padovi u toj borbi? Padovi? Pa vidi, kažu ovako za ovu djecu, da su izrasto inteligentna i pametna, da su im roditelji izrasto ludi. Bakire, molim te, ja ti dajem reč. Da. Ipak se o tebi radi. Neću te pitati ovo kad si imao 9, 10, 11 mjeseci, toga se ne sjećaš. Ja. A šta je ono što pamtiš, što bi volao da zaboraviš? Bolest. Pa,
puno stvari, jel. Hoću napraviti. Hoćemo sve, bakire, molim. Red. Prvo, mrzio sam sve kako sam bio mršav. To me nekako baš nerviralo. Prije su me djeca baš, ne znam, izazivala joj, jesi ti mršav. Mislim, i dalje jesam mršav, ali barem nisam toliko malo, jel? Hvala Bogu. Mrzio sam kako sam se svako jutro morao budit, jel, u 7-8 ujutru da se inhaliram. Mrzio sam kako sam morao, jel, kako se budim u 3 ujutru, ne mogu spavat zbog kašlja. To mi to sam mrzio previše. A koliko ti je tada bilo teško jer si bio na neki način izolovan od društva i u školi? Kako si provodio vreme? Ti nisi bio u stanju da potrčiš, nisi mogao da se baviš sportom. Pa, bavio sam se sportom, mislim, ja uvijek pokušavam najbolje što mogu. Pa, mislim, svaki put kad bi krenuo se zatrčat, odmah bi se zakašljio ili umorio i morao stati. To je to. A su znali tvoji nastavnici za tvoj problem? Su imali razumevanje za tebe? Da, jesu. A kako si se ti borio sa tim svojim vršnjacima? Pa mislim, sam ih pokušao ignorirati ako su pretjerali. Ti si bio ljut? Pa bio bi ljut, ali ne pokazao da sam bio ljut, ne pokazao. Jesi bio tužan? Pa u nekim trenucima da. Kada? Ono baš da ti se skupi i da ti dođe da se isplačeš i sve izvrištiš, a kažeš, hajde neću. Da, jednom je jedna djevojčica koja je išla u isti razred, koja ovako mi se baš skrilila smija zato jer sam ja prije morao popiti tablete kada jede nešto i baš mi se ismijala, izrugala i ove druge djevojčice su isto nastavili. Onda sam tada otišao u WC i pokušao sam samo da ne plaćem, ali malo suze su mi išle nizakam, to je to. I da te pitam nešto, ja se nadam da te dve curice tebi nisu promenile mišljenje o ženama, da ima i drugačijih. Pa nisu promijenili. Znači, ne izdigo ruke od nas žena, jel? Joj, bakire, moram ti sad malo ta delikatna pitanja, razumeš? Jer ne mogu da pričam s tobom kao da si pacijent. Vidite kakav si ko filmski glumac, razumeš? Sad me te malo stvari interesuju. Sad nešto ću malo opet pitati babo, ali prvo još tebe nešto pitam. Ima li sad neka cura? I mi ovo sad kad pričamo, znaš, pa mi to kad objavimo, da ti znaš da će ono to da gleda. Mislim, nećemo pitati kako se zove, naravno. A možemo li samo nekom mahnuti ovako? Da. Dobro, evo, ona zna koja je, evo. Ovo dete je čudo na mamu. A lijepo na tatu. Znaš, ne znam, koliko god sam rekla da, kao, nema potrebe za bilo kakvim suzama u očima, ali nisu svi ovakve sreće kao što ste vi imali tu sreću da se na vreme ustanovi, dijagnostikuje bolest, da na vreme krenete sa određenom terapijom, ili... Pa nisu svi imali. Bilo je roditelja prije nas koji su, nažalost, ostali bez djece u nekoj dobi između 14. i 12. godine. I to je bilo... Ako je na prvi moment, kad se suočavaš s tom bolesti, pošto ja sam stomatolog, završio sam medicinski dio stomatologije, cistična fibroza, prođe negdje, između redova, u njim knjigama. Ne znaš uopće šta je. Ne počneš čitati, kaže, zna ovako podatak, ta djeca umiru, kaže, između 14. i 12. godine. What the fuck, šta se dešava? Ovo će pip. Pip. I onda, znaš, dolaziš u situaciju, u redu, znaš, hajde da vidimo šta je to, kako ide. I onda, znaš, naletiš na neke roditelji koji su već ranije formirali udruženje, koji su izborili da dođe taj jedan lijek koji on odmah dobio s 1. godinom, nije čak u 4.
ili nedočekun do 12. To je neki lek tobramicin, je li tako? Tobramicin je jedan od lijekova bio ovaj pulmozan, to je za širenje pluća, za uklanjanje tog šlarma, a tobramicin su lijekovi koji su vrlo skupi antibiotici koji su... To je 5000 maraka, 28 ampula. Tako, kutija jedna. Znači, za 14 dana, ja koliko znam, pošto je Dino, moj suprug, koristio tokom njegovog perioda lečenja i Bakire, hvala ti na jednoj dozi terapije koju si nam ustupio, ali znam da je tada nabavna cena bila 5000 maraka, to je za 14 dana. Tako, pa vidite... Kako se živi sa tom bolešću, Ismare? Koliko ljudi sebi može da priušti? Hajmo reći ovako, da smo mi u Sarajevu bili kao u Švicarskoj, u odnosu na druge kantone u federaciji, gdje djeca nisu imala ništa drugo. Ništa drugo. Znači, nisu imali ni taj pulmozan, ni taj bramitop, ni dolazili su u Sarajevo, nisu imali suport u prehrani, dohrani u tabletama za ovim enzimima. To je bilo jedno raspušteno stanje. Zašto? Zato što uređenje kantona i onda, znaš, imaš u kantonima nekog birokratu koji ti diktira kako će šta ići, znaš. Hoće li dobiti djete, pa im onda ograničavali su lijekovi. Znači, mi smo u Sarajevu stvarno bili vrlo dobro situirani. I imali smo... U odnosu na ostatak države. Eto, hajmo reći, u Republici Srpskoj to bilo malo bolje koncipirano zato što je centralizirano, dok u federaciji katastrofa, 10 kantona... A koji je to red veličine na nekom mesečnom nivou da bi dete sa takvom dijagnozom cistične fibroze moglo da živi? Pa vidi, u tom nekom momentu, znači, otprilike cijena, hajmo reći cijena, zdravlje nema cijenu, ali postoje određeni parametri, što je neko negdje u svijetu rekao, znači, istraživanje za taj lijek je koštalo toliko i toliko, tu neku farmaceutsku kompaniju, koja mora da izvuče svoje pare od istraživanja, i u tom nekom momentu, otprilike, to se kretalo između nekih 5 do 10.000 maraka mjesečne terapije. I to je 12 meseci u godini do života. Tako, i tajmo reći da je to... Koji procenat ljudi ovde sebi to može da priušti? Postavljaš pitanja koji sama znaš odgovor. Ko može priuštiti? Pa zato te i pitam. Kako? Uglavnom, u kantonu Sarajevo mi smo imali kakvu takvu terapiju, koja je bila, hajmo reći, pri nekom svjetskom nivou. Dolazimo do tog čudotvornog spasonosnog leka. Lek najnovije generacije, Trikafta, ali tako? I tada kreće borba i protesti. Bakire, šta znaš ti o tome? O lijeku. O svemu što se u tom trenutku dešava? Pa, sjećam se da smo išli na proteste, zato što lijek je došao u novembru, ali nismo ga još dobili. Morali smo čekat. Koje godine? Prošle godine u novembru. I lijek je sletio u Sarajevo. I onda bili su protesti. I onda? Si dobio lijek? Ne. Morali smo čekati još 2 mjeseca. Imam sliku kad sam dobio, to je bilo 21. decembra. Znači čekali smo još 2 mjeseca da mogu da koristim lijek. I tad sam prvi put iskoristio lijek. Na početku nisam osjetio nikakvu razliku, ali nakon već 2-3 mjeseca osjetio sam veliku razliku. I dalje sam se tada inhalirao, ali nakon oko 6 mjeseci prestao sam potpuno. I kako se ti osjećaš danas? Super, predobro. Mogu trčati, možda se malo se diše, nakon što sam baš puno istrču, ali puno bolje. Za koliko sad izađeš na vrh Trbevića? Na vrhu. Kad smo se penjali. 2 sata, 2 sata, ali sam bio jedan od prvih. A ranije je to bilo? Pa ranije, prije lijeka, sam uvijek bio iza njih. Sada njih preletim, jel? Bakira, ti znaš da si ti vredniji od Mesija? Koliko smo u tebe para uložili, sine moj, uhvati se ti tog vežbanja i da dođeš do daha. Ali ne, Messi je bolji zato što su u njega manje para uložili, a on je Italije najbolji. Pa sad je vreme za tebe, pravi trenutak. Da postoji najbolji, da. Ne, ovo je nevratno, mi kao da pričamo o nekoj komičnoj situaciji.
Ismere, reci mi, stiže taj čuveni lek Trikafta, cena preko 200.000 eura na godišnjem nivou. Pola miliona maraka. U tom trenutku registrovani, oboleli, pogotovo deca od cistične fibroze, u RS-u taj lek dobijaju besplatno, kod nas... Tako je. To je jedna... Vidi, prije 3-4 godine ja sam u momentu kad sam vidio da lijek je u inostranstvu, ja sam mislio da to kod nas nikad neće doći. Kad sam čuo cijenu, pola miliona maraka u jednoj neuređenoj državi, gdje kantoni dobijaju ove jeftinije lijekove, pod navodnicima jeftinije, rekao nikad neće doći. Ja rekao, počnem učiti njemački. Kad me znam šta to, ti mi rekao, ništa, idemo, rekao, za Njemačku. I ona u tom momentu govori, kaže ona, ma nećemo kad borit ćemo se ovdje. Božje davanje. Naš lijek dolazi u Hrvatsku, dolazi u Srbiju, u jednom momentu u Republiku Srpsku i mi u tom momentu vidimo svjetlo na kraju tunela, moglo bi nešto biti ovdje. I otprilike u ti nekih godinu dana prolaska kroz tu famoznu proceduru u parlamentu od predavanja nekog molbe, zahtjeva za registraciju tog lijeka, pa do dolaska lijeka prošlo je skoro godinu dana. Bilo je tu i protesta i promjene vlasti. Znaš kako to sve ide kod nas u našem društvu, ali u jednom momentu... Kaži. Ja sam čak rekao protesta, a ne protesta. Hvala vam na pažnji, gospodine Rezić. Ali, znaš, vidjeli smo i tu neku podršku od tih političara je bilo. Jednostavno, pitanje su djeca. I, znaš, konstantno su neke svađe i u ovom momentu kažu, pa hajmo to da završimo. Koliko dece je registrovano u kantonu? Trenutno je 26 u federaciji, otprilike 10 djece u kantonu Sarajevo. Ne dobijaju svi ovu terapiju, zato što ima tu određeni genski faktori, nemaju svi istu gensku mutaciju, ali ovi koji dobijaju imaju odlične rezultate. Kad kažeš odlične rezultate, hajde upoznamo one ljude koji, hvala Bogu, nemaju iskustva i susreta i ne znaju o čemu mi pričamo i želim da nikada ne saznaju. Ali Bakir danas sa tim lekom i Bakir pre toga. Hajmo ovako. U 2023. godini nas dvojica smo proveli zajedno 15 dana skupa na pulmološkom odjelu pedijatrijske klinike Sarajevo. U januaru 2023. on je došao na kliniku sa 30 kg. U novembru 2023. kad je došao opet na pretrage i na liječenje, imao je opet 30 kg. Znači, dijete u razvoju kroz godinu dana ne dobije ni 1 kg. Što je nemoguće. Izađe u januaru 23. iz bolnice, mi odijemo na more godinu, pošto u Sarajevu smog, odijemo na more samo na zrak, prolazimo pro prodavnicu, kaže, babo, kažeš mi kupiti ovaj sat. Hoću na G-Shock neki, dječji. On stavi sat na ruku, digne ruku i njemu se sat spusti do ovdje. Toliko je bio mršav. Znači, Biafra. Pogledaš mu djecu iz Biafre i vidiš svoje dijete i Biafra. Ali on ima apetit, ili on jede? On jede koji ja. Jednostavno ne može sve prolazi kroz tijelo. Bez obzira na terapiju koju koristi, ali toliko je slab da on više ne može ni da jede. Znači, više gubi apetit od oboljenja tog. I onda, znam sad, dolazi situacija, dolazi lijek, on se rodio kao jedna debela beba. Znači, debela. I dolazimo u situaciju da je mršav i da uopšte više ne napreduje. Znači, pluća su toliko slaba da on, kažem, penjemo se na Trebević, on ne može, ne mogu pluća da nahrane tijelo kisikom. Toliko su opterećena tim šlajmom koji se konstantno lijepi. I koji on konstantno iskašljava. Kao da puši 40 godina. I onda dolazi taj lijek koji, znači on je mali milioner, još malo, koliko je potrošio tog lijeka, ali vidiš na njemu počinje da se deblja, počinje da hoda, počinje da trči, počinje da igra lopte, zarumenio se u licu. Znači druga osoba, drugo dijete. A opet ostao, izrasto inteligentan mangup ovako.
čudotvorni lijek, čudotvorna situacija. Da, ali ono što bih volila da čujem od vas dvojice, imamo i mamu, koja je među tom udruženju roditelja koji smo viđali na protestima. Imamo starijeg brata i svako od vas u tom trenutku ima svoju borbu. Ti si u ordinaciji sa svojim pacijentima gde svako ima svoj problem. On je u školi gde je izolovan, izopšten zbog svog fizičkog stanja. Tako više je u školi nego što je u školi. Jer konstantno ga nešto zeza. Ili mora WC, ili kašlje, ili temperature, ili infekcije, povraća. Znaš, teško je i objasniti to i nastavnicima, teško objasniti djeci. Znaš. Onda dalje, jelko? A recite mi, gospodine Bakeru, kada danas smo sve to što nas je zafrkavalo stavili iza leđa, kako se vi danas osjećate? Dobro. Šta da kažem, predobro. U čemu sad najviše uživaš? U fudbalu. U fudbalu i druženju i učenju. Recimo, imaš li sad drugare? Ili sad drugarima sve okej? Ne, imao sam ja drugare i prije, nego sam malo imao, mislim. Ali imam drugare. Ali se ti družiš ili si u kontaktu sa ostalom decom koji imaju bolest kao i ti? Nisam u kontaktu. Nisi. Ali misliš da bi možda to neko dečije udruženje bilo dobro? Da vi međusobno komunicirate i da ti svojim vršnjacima kažeš šta moraju, kako moraju? Mislim, bit će teško, zato što djeca koja imaju istu bolest, cistična fibroza, ne smiju se družiti, zato što mogu, jedan drugo da prenesu bakterije. I onda ne smiju, na primjer, ja sam imao prijatelja i on je bio pored mene kad smo bili u bolnici, nije baš pored mene, ali u drugoj sobi. Ja s njim nikako nisam smio prilaziti, samo preko prozora, zato što i on imao bolesta, nismo mogli. Znači oni međusobno imaju problem, je li tako? A, na primjer, ti kao roditelj ili ja koja sam, kad smo beše doneli onaj neki dobar hamburger u bolnicu. Znači, mi, kako god, nemamo problem, je li tako, u kontaktu sa njima, a međusobno imaju, da. Imaju. Tako je, pa to je upravo zbog tih cross infekcija, jer pluća su prva bila na udaru kod oboljeli od cistične fibroze. I problem je što kad se taj šlajm nakuplja, ispod šlajma se razvijaju vrlo nezgodne patogene bakterije. I sad, recimo, upravo ove terapije, antibiotske koje su izrazito skupe, koriste se baš za liječenje tih bakterijskih infekcija. I sad, ako jedno dijete oboli od jedne od tih bakterija i ako dođe u kontakt sa drugim djetetom na blisku distancu, znači ta djeca se pozdravljaju ovako, znači to je neka distanca, budimo na distanci, sjećaš se COVID-a, distanca. Znači mi smo imali u kući, u porodici, u ovom udruženju COVID prije COVID-a. Nama su sva pravila koja su svima drugima bila zatvorska, nama su sasvim normalna. Znači halt, stali, distanca, ne približavaj se. Ali mi nismo imali, zato što niko od vas nema, jel? Pa ja, nema mi, ali u suštini kad si prehlađen, ako sam ja pod gripom ili belma, znaš, dijete, hajde u drugu sobu, ne približavaj mi se, znaš, držiš ga na toj nekoj distanci, znaš, i odje u školu, znači čim neka gripa viroza i znam sad tako imunokompromitirano dijete koje je oslabljeno, ne jede, nego u stvari jede, pije, ali ništa se ne prima loše, znači na njega se lijepi ko flaster na kožu, sve što ne treba. Ali to sad je, hvala Bogu, ovo je revolucionarno za ove oboljeli. Znači, ko što je nekad prije 100 godina inzulin bio revolucionaran za dijabetičare, tako isto za ovu djecu ovo revolucionarno. Kome treba da se zahvalimo? Dragom Bogu na prvom mjestu. A onda dobrim doktorima i ljudima, naučnicima koji su došli do ovoga rješenja. A onda je naravno čitavom sistemu koji je... Da, i roditeljima koji su se borili. Vidi, svako je imao svoje... Znaš kako sat funkcioniše. Dovoljno da jedan segment, jedan krug u satu ne radi, čitav sat staje.
nažalost, u bosansko-hercegovačkom društvu ima puno tih nekih kotačića koji ne funkcionišu, ipak smo mi Balkan. Ali opet u tom Balkanu, znaš, dešava se nešto. Sjetim se onog vica, priča Mujo i Švabo kaže, imam 5.000 maraka platu ili eura, 1.000 mi ode na kuću, 1.000 na auto, 1.000 na hranu, 1.000 na porez, gdje mi je ona zadnja 1.000, ja pojma nemam, znaš. A kaže Mujo, ja imam 1.000 maraka, znaš, potrošim 1.000 na auto, 1.000 na ovo, 1.000, kaže, odakle mi ne 4.000, ja pojma nemam, znaš. To ti otprilike to. Nekako, na kraju se opet to tu pojavi. I naravno, borba nestaje ovdje. Prvo sam to htjela da te pitam. Borba nestaje. Znači, da li je njegovo sada lečenje, kad kažem njegovo, mislim na svu decu sa cističnom fibrozom koja je dijagnostikovana, da li je ovaj lek rešenje i tačka ili je on samo u nizu nečega što će se primenjivati i upotrebljavati? Samo u nizu. Samo u nizu. Samo u nizu. Znači, veliko poboljšanje, znači od šake lijekova, došli smo na 2-3 lijeka. Od šake tableta, svakodnevno na 2-3 tablete. Znači, to se reduciralo. Od hrpe simptoma koji su bili tu prisutni, mi smo, skoro pa ih i nemamo. Ali, dok se kod nas sistemski mnoge stvari ne promijene, u društvu, ovo pokušavamo ići ka Evropskoj uniji, tu dosta ima blokada raznoraznih, koje su evo imamo problem sa fondom solidarnosti, gdje svi mi dajemo pare kroz naše doprinose, a opet na kraju kad federacija treba da to prebaci te pare u fond solidarnosti, kad prebaci se 20% godišnje. Pod čijom kontrolom je fond solidarnosti? Ne znam, tu sam slabo, skroz. Politika nekako tu funkcioniše. Pa vidim, imam isti primjer sa parama od registracije auta. Koliko para od registracija uđe, pa mi još uvijek nema autoputeve. Kad je završe te pare? Te pare negdje završi. I od zdravstva, i od tih putarina, i od poreza. Evo imamo sad problem s ovim poplavama. Znači sve je to u istom džaku. Znači mi svi dajemo pare za nesreće, kroz naše doprinose, vidimo koliko svaki put ode od plati, bude nesreća, nema para. I mi opet idemo poziv na broj, hvala vam što ste donirali 2 marke. Zašto? Zato što se kod nas ne rješava sistemski, zato što pare završavaju u nekim budžacima. Ja ne znam kojim, nisam političar, nisam novinar. Samo sam građan ovog društva i vidim da problem postoji. Kad će se taj problem riješiti, na koji način? Šta ste vi kao roditelji, kao udruženje morali da uradite da ovaj lek postane besplatan i dostupan? Prvo smo morali da čujemo. Znači, prije par godina sam ja odšao na neku edukaciju, negdje vani u Evropu, i čuo sam tada borbu jednog oca u Švedskoj, koji je imao iste probleme koje smo imali sada. Znači, u Švedskoj su oni imali probleme. I taj otac govori, kaže, doktor su rekli, treba da uđe taj lijek, moje dijete je dobilo lijek, i odjednom ministar rekao, to je preskup u Švedskoj. I moje dijete ostalo bez lijeka. I onda otac priča kako je on napravio priču da bi njegovo dijete dobilo lijek. I kaže, mi smo uzeli neku marketinšku agenciju koja je napravila plan i program djelovanja medija na političare u Švedskoj. I onda su mediji rešetali političare jednu sedmicu, pa malo stane, pa za drugu sedmicu, pa malo stane, pa treću sedmicu, na kraju dok ministar nije rekao, evo, potpisujem, i dijete je dobilo lijek. Ja se to nasmio, mislim se, ovi naši tvrdokošci, možeš ih prozivati, dane i dane, niko neće reagovati. Ali, kad smo došli u tu situaciju da je lijek došao, da je to krenulo neku parlamentarnu proceduru, da su odjednom se novinari pojavili, da su bili zainteresirani. Jedna kuća, druga kuća, treća kuća. Ja se izvinjam, mislim da gospodin Bakir nešto želi da kaže. Da, novinari su isto pomogli zato što su objavili te vijesti.
na internet i puno ljudi su vidjeli htjeli su da napravi razliku djeci sa oboljenjem i To je to. Znači, svi smo mi slabi na djecu. Svi smo mi slabi na poplave, na srušenu kuću. I svi ćemo mi dati sve od sebe, da te neke stvari. Ali to su kratkoročna rješenja. Dok se sistemski, dok oni koji su odgovorni u ovoj državi sistemski ne počnu neke stvari. Evo, ovdje smo riješili jedan problem. Ali još ima u Bosni rijetkih bolesti. Nije ovo jedina rijetka bolest. Znači, šta ćemo sa drugim rijetkim bolestima? Oni dolaze na red. Pa evo, onkološki pacijenti. Pa i oni su u tom košu. Puno sistemskih stvari, one su dobro zacrtane, negdje su zapisane, ali mi kod društva smo još uvijek, nismo evoluirali, nažalost. Evolutivno smo još uvijek u jednom zapečku i, nažalost, mislim da idemo tim nekim unatrag u rikverc. Kakva je situacija. Ovo je jedna svijetla zvijezda. Nadam se da će biti mnogima vodilja da može bolje. Može bolje. Sa ovih nekih 12 godina, koliko se suočavate i borite, da li ste primetili, ja se nadam da Bakir neće više morati da posećuje bolnicu i da tamo provodi po 10-15 dana, ali dok ste to morali, koliko su naši lekari edukovani za bolest sa kojom se susreću? Ovako, imamo jedan problem, ja ga zovem problem generacije u ime svih nas iz 50 i neki. Ovdje moram biti malo subjektivan, ali to je neko moje viđenje svijeta. To je po meni najgora generacija na ovim prostorima. A pustimo da objasnim zbog čega je to tako. Pomno. To je generacija tih baby boomersa koja je se rodila u sistemu koji im je sve dao. Besplatno školovanje, vrhunsko, provode, stanove, karijere. I oni su u jednom momentu sve to 90. godina uništili. Zavalili su jednu generaciju koja je rođena 60. i 70. Gurnuli su ih u topovsko meso. I poslije ovih groznih ratova su zasjeli kao najstariji, najpametniji i onda su ono što su, znaš, na čuda komunizma, kaže, svi su radili, svi su radili, a svi su bili zaposleni, niko nije radio. Znači, pričaš o nekoj generaciji naših roditelja, ali tako? Tako je. Po meni, oni su bili, svi pred nas su voli, ali to je moje viđenje. Znači, ta generacija je bila na vlasti od ratova 90. pa do sad. I ta generacija, hvala Bogu, ide u penziju. Ta generacija, to je moje viđenje, je kočila razvitak. Ja to vidim. Mlađih doktora, ljudi koji su pri internetu, koji prate, koji uče i radi svojih sujeta. Vrlo sujetna generacija, vrlo neprilagodljiva, koja ne želi da te sluša i kad te sluša, slušate ono šta ćeš ti. I ako te sasluša, ništa ne uradi, vrlo koruptivna, egoistična. I ta generacija je mnoge stvari kočila. Hvala Bogu dragom, gledam im u leđa. U vašoj situaciji, u tvom slučaju, u Bakirovom slučaju? Ne želim navoditi uopšte imena, ali mnogi od njih će se prepoznati. Idu u penziju, nestaju. I dolazi druga generacija doktora, 60. godišta, 70. 80. Ako sam te dobro razumela, a svedok sam, nažalost, toga, znači imamo situaciju gde je lični ego važniji čak i od dečijeg života. Tako su, to su meni nepojmljive sujete. Nepojmljive sujete. Ja sam se susretao s dosta tih ljudi, tog generacija 50. Pa im objašnjavaš, pa im crtaš. Ne znam, tvrdokošci, strahoviti tvrdokošci. Sve im je dato. I sve su uništili. I ovo naše stanje sada ovdje ovako je posljedica njihovog djelovanja. Generacija koju je sve dato. Znaš, oni su uživali i u koncertima, u zlatnim 70. godinama, pljačkali su državu kreditima u 80. godinama, u 90. su gurnuli mlađu generaciju u topovsko meso, poslije 90. su bavili se korupcijom, naglim bogaćenjem.
uništavanjem ovog sistema. Oni su krivi za uništenje ovog sistema. I što je ovo sad stanje ovako. Hvala Bogu, idite. I ove generacije mlađih doktora, ja tu vidim napredak, vidim ljude koji razumiju, koji hoće, koji imaju empatiju. Pa eto, vrijeme će pokazati za 10 godina. Kakve su vam ovo generacije? Mobitel generacija, PlayStation generacija. Šta možemo od njih da očekujemo? Bakire, šta bi ti volao da budeš kad porasteš? Što je najdosadnije pitanje, ali moram da te pitam. Pa mislim, ja volio, ali šanse koje su je 0%. Zašto? Futbaler. Eto, to volio da budem. Dobro. Dobro, ne moraš baš da budeš sad Messi. Ali, na primjer, ako nije fudbal ili ima nešto drugo što bi voleo? Tu ne znam na što da odgovorim. Zato što imam, jel, ne mogu ni da kažem. Ili volao da budeš kao tata lekar? Pa, vjerovatno bi volio, jel, ne bi volio medicinu, ni drugu, ni nikakvu gimnaziju. Volio bi, jel, nekog, ili da budem farmacija, ili stomatolog ili nešto tako, to bi volio. Ali to je više malo realistično nego fudbaler. Nikad se ne zna. Nikad se ne zna. Koliko ima djece bolje od mene. Mislim, ja, ako sam rekao, ja ću se na sebi trudit, pa vidjet ćemo, će se taj trud otplatit. A kakav si ti đak, Bakire, reci ti mene? Đak? Odličan. Sve ono petice u nizu. Nisu baš sve, ali ono... Ko je to dao manje od petice? Da čujemo sad. Odmah. Ili matematika? Jest. Pa znala sam. Znaš ti koliko je 2 i 2? Znam. Vidi, kad odrasteš, to nikad neće biti 4. Tako dopusti se. Uvek će ti biti 2 i 2, 3 ili 6. Jel' tako, tako? Ne znam, ja sam stomatologa, ne znam. Ja sam očeo zbog tečku jer sam bio loš matematikom. Jel, eto, to vidiš, to je to. Moram da te pitam, onaj period koji si morao da provodiš u bolnici. Da. I sad, tu su svi i prođe i dođe nekako uveče, kad treba da zaspeš. O čemu si tad razmišljao? Kad je noć, prije spavanja. Eto, razmišljala sam, jel, o boljem životu, o životu bez briga, jel. Ali ne ono baš bez briga i kakvi, nego ono o bolesti. To, bez takvih briga, ono, bez inhalacija, bez lijekova, bez terapija. Kad sam bio u bolnici, to je bilo užasno, to kao bol, jel. Ne znam, razmišljala sam samo da budem, ono, zdrav, jel. Čovjeka, neću sad reći ništa, to je to. Kako ono, čovjek kad je bolestan ima samo jednu želju, a zdrav? Da. 1000. Jesi ti svestan da si ti jedan veliki heroj? Ne baš. Kako sad onako kad staneš ispred ogledala? Čula sam da je bila neka posjeta Turskoj i da je pala neka kožna jakna. U Turskoj? Za tebe. Grčka. A Grčka, pogrešila sam, eto. I kako onako sad kad staneš ispred ogledala i kad se pogledaš, šta vidiš? Ne znam. Pobednika? Ma nemoj mi sad zmucati sa rečima. Ti si neko koga u društvu ne može niko da nadglasa. Ovo što smo malo upalili ovih reflektora i kamera, to ništa ne znači. Mi onako pričamo, znaš ono što je baba obećao da će nas nekad izvesti na ručak, evo da zamislimo sad to. Svašta nam je obećao, pa ja. Ja. Ne mislim da sam, jel, ružan, ali ne mislim da sam toliko lijep, pa, ono, jednak, jel. Da ti kažem nešto. To je isto kao i kod mene. Višak kilograma je evidentan, ali harizma, bake, ti i ja smo čudo neviđeno, kad ti kažem.
Veruj mi. Nisam 90, 60, 90, ali sam neodoljiva. Možda i ti nećeš igrati fudbal kao Messi, ali te niko neće. Znači, ne može niko da prođe da te ne primeti. To prošvirat ćeš svakoga. Reci mi, jel si ono malo povlašten u kući, ono, kad nešto ne uradiš, jel te grde mama i tata i brat ili možeš malo onako da se izvadiš kao nije ti dobro, pa oni imaju kao malo da ti oproste? Šta kad uradi neki belaj? Ma ja. Jel možeš malo da se vadiš? Ajde, rec, priča. Jel, zavisi kakav belaj, jel ono... A ne, nego primjer ono da radim ja velike belaj, na primjer, evo nisam pošao, mama je rekla, idi baci, jel... Smeće? Idi baci, idi baci smeće, ja ono zaboravim, onda kad se vratim, ono krine, jel, što nije izbacio smeće, ono... Jo, jes dosadno. A nije dosadno, ja nisam ispoštao, ono, zaboravio sam pa... Ti si čaroban. Ima neki veći belaj od toga? Ne. To je najveći belaj, znači... Ne, možda nekad ono, jel, iznerviram brate, onda me malo... Pa ja kad sam uzeo čokoladu i polizuo je. I vratio. Kakav trik, molim te, šta si uradio? Na primjer, on baca onu čarapu, ja uzmem čarapu i bacim je na onu drugu stranu dobijem. Onda me klepi, ali eto. Neće još dugo. To je već nasilje u porodici. Da. Nećemo više, jer ova emisija može da postane predmet određenih istražnih organa. Kako sada gledaš na sve to što je ostalo iza vas, s obzirom da je to bilo juče? Znači, juče su bili ti njegovi boravci u bolnicama, juče je bila ta neizvesnost oko tog leka. Jel imate sad malo pauze, odmora ili sledi neka druga etapa s obzirom da on itekako je u pubertetu, a tek prestoji rast i razvoj i sve ono što ga čeka sa godinama koje dolaze? Život ide dalje. Znaš, jednostavno, znaš da si nešto završio. U suštini, pokušaš biti svjestan toga da iz nekog razloga je dragi Bog dao da ja završim to što završim, da sam takav kao jesam, da dobijem dijete s takvim boljenjem u moru nekih roditelja, da ne odeš nigdje, da ostaneš tu i da stane nekom grupom ljudi, napravite nešto. I onda vidiš svoju ulogu u određenom vremenu, na određenom prostoru, da si s nekim razlogom tu bio, da se to sve dešavalo s nekim razlogom. I kažu, ostavio sam nešto iza sebe. Znaš, neko kaže, kad ja sam možda napravio tu i tu kuću, napravio tu i tu česmu, neko je tu i tu knjigu, ja sam s nekim ljudima, izgurao taj lik. Pa valjda će negdje biti zapisano. Šta ti imaš da kažeš? Ništa. I osmijeh djeteta. Znaš, to je ogromna razlika ovih godinu dana. Kad od jednog krhkog djeteta počneš gledati lava kako raste. Ali, podsjetimo se na situaciju od pre par godina. Ako se ja dobro sećam, ne znam da li smijemo o tome da pričamo, i tada u krhkom stanju, ja koliko znam, mi smo pričali neke 2 žene. Jel, bake? Gde se toga setio? Ja. Dobro. Ne sjećam se. Ja, ako se dobro razumem u bosanski jezik, ja mislim da ti imaš kuveta. Svašta ova tetka Tanja pita, jel? Ostava si ga zatečeno. Svašta ova tetka Tanja pita. Mi smo se dogovorili da ćemo upravo na ovaj način da pričamo, jer mi nikada drugačije nismo ni pričali. I nikada vaša priča nije imala prizvuk patetike. Ja se nadam da će imati još prilike da razgovaramo na ovu temu i da ćete i neki naredni put biti donosioci nekih novosti. I reci mi samo, molim te, zahvaljujući toj borbi roditelja i tom udruženju, koliko sada trenutno dece na terapiji na kojoj je Bakir? Trenutno
Pa u čitavoj Bosni oko 35 djeci. Je na identičnoj toj terapiji kao i Bakir. Da li ta terapija ima neki rok koliko će se primenjivati? Pa za sad to je doživotna terapija. Sad za sad u ovom momentu. Isto kao što je inzulin kod dijabetičara, spomenuo sam. Znači tu neku paralelu. A vrijeme će pokazati. Znači, hvala Bogu dragom, sad smo došli u ovaj stadij i djeca već od 2 godine će početi da koriste ovu terapiju. Znači, to su najnovije vijesti. To se iskoristilo od 6. godine, a sad trebaju od 2 godine. I već imamo jednu bebu koja uskoro treba da uđe u taj sistem. I sad zamisli da kako će taj roditelj, ako Bog da gleda to dijete, znači od 2. godine rasti s tim lijekom. Neće morati prolaziti ovo što smo mi prolazili. Šta bi ti rekao, Bakire? Ovako, za kraj ovog našeg prvog razgovora. Rekao mi je, drago mi je bilo da vas svi upoznajem. Mislim, nije da se upoznajemo, nego gledalce i to je to. Šta bih voleo da kažeš svima onima koji, nažalost, kao i ti, su obolili od cistične fibroze? Iako je teško, šta je ono što bi ti kao neko ko sa tim živi i neko ko je tako rumen i lep kao što si ti, a prošao si mnogo teških trenutaka, šta bi ti kao dete od 13 godina mogao da kažeš? Mogao bi reći, nikad nemoj odustati na svoje... od svojih ciljeva. Da, nikad nemoj odustati, uvijek se bori i nastavi dok ne uspiješ. To je to. Mogu li ja nešto tebe sada zamolim? Da. Ako ja ustanem, čitav kadar će zuzeti. Hajde ti dođi da ja tebe sad poljubim, ne vidim ti, jer si ti sad sladak. Hajde dolazi vamo. Hajde dolazi vamo da uradimo nekonvencionalno ovu emisiju. Dođi, momčino. Čekaj da ja vidim koliko je ta slast ovdje. Čekaj da vidim. Boga mi si mene. Dođi, ostani ovde. Dođi, ostani ovde. Jesi ti veliki za krilo, ali evo ovako ćemo. Hvala ti, Bakire. I sljedeći put kad dođeš da mi kažeš koji je to fudbalski klub, koliko si napredovao i ne moramo da budemo Messi, ali nećemo nikada odustati da treba. Da. Tata, šta imaš ti da nam kažeš za kraj? Hvala ti prvo na pozivu, što si nam evo dala priliku da ljudima nešto ispričamo o ovome. I svima da poručim, borite se. Borba je ono što čini čovjeka, što odvaja čovjeka. Što ga formira. Bez borbe nema nas. Ali kad se boriš, onda su i plodovi kasnije slasniji. Da uživaš u njima. I evo, meni je ova borba donijela da nismo ostali u onome od 4 do 12, znaš. Idemo sad dalje. Onda ćemo mi ovako optimistički da najavimo sljedeću emisiju. U sljedećem gostovanju gospodina Bakira Resića možemo očekivati i njegovu curu, sa kojom on ima neke naučno-istraživačke planove i malo ćemo detaljnije o tome pričati. Dragi moji, hvala vam. Ovo je još jedna epizoda podcasta Balkan Rules, gde smo pokazali da je sve moguće samo ako imaš srce koje izilazi iz ovako malog, ali velikog grudnog koša. Hvala vam, moji Resići, mnogo vas volim i strašno sam ponosna na vas. Do nekog sljedećeg gledanja, ostanite mi zdravo i nemojte nikada da odustanete od ciljeva, kao što je Bakir rekao. Prijatno.